Карагулжа мамлекеттик администрация башчысы Аким Кулубаев Дамир Садырбекович жана райондук деңгээлдеги жетекчилер 28 февраль күнү Ойтал айыл өкмөтүнүн жыл жыйынтыгын угуп, эл менен жолукту. Жыйынга Аким Кулубаев Дамир Садырбекович, Ойтал айыл өкмөтүнүн башчысы Жунусов Шерали Тойчиевич, айылдык кеңешинин төрагасы Жунусов Кайратбек Айтбаевич жана жергиликтүү тургундар катышты. Жолугушуу Султанмамыт Үркүнов атындагы Ойтал айылдык маданият үйүндө өткөрүлдү. Бүгүнкү заседаниянын катышуучулары мына бүгүн биздин Ойтал айыл өкмөтүнүн арасы Ойтал айылында маданият үйүндө жылдын жыйынтыгы 2022 жылда айыл өкмөтүнө социалдык экономикалык жыйынтыктары жана 2023 жылга милдеттер боюнча жыл жыйынтыгы болот. Ушул азыр маселени карабагына чыкканга чейин биринчи ушул жылдын жыйынтыгы менен кичине өзгөчөлөнгөн биздин айыл өкмөтүндөгү атуулдарга бериле турган азмалак белектерибиз бар эле, ошого көрүп койсоңуздар. Ойтал айыл аймагынын 2022 жылдагы социалдык экономикалык жактан өнүгүшүнө кошкон салымдары үчүн айыл өкмөтүнүн төмөндөгү атуулдары Ойтал айыл өкмөтүнүн ардак грамотасы менен сыйлансын. Арыкбаев Бексултан Кадыралиевич, Ойтал айыл тургуну жеке ишкер. Айбаев Бейшеналы Төрөбаевич, Ойтал айыл өкмөтүнүн маданият бөлүмүнүн башчысы. Bunun her bir demesini açıp koyalı kıskaça olsa dahi. Beyşenali özünün үй бүлөсү менен Kazık Jaylası Zoğya участкасында bu yıl jakşı görevge kılıp atasının köprüsün jakşı dengelde oңдоп berdi. Oşol üçün işkerlik kılardığı için berdi. Andan kийинки Өмүрбек уулу Жылдызбек, айылдык кеңешинин депутаты. Бұл жігіт елестер мынау Чойтала кіреберістегі бағымызға су тарттырып каптар орнатты. Бұл өзінің проекті жазды. Үркүнов Калыбай Султан Мамытович, Орунбеков атындагы орто мектебинин окуу бөлүмүнүн башчысы. Туташева Аида, Планч Орунбеков атындагы орто мектебинин математика мугалими. Туйбазова Күндүзбү, Ойтал айылынын тургуну жеке ишкер. Күндүзбү дегенimiz bu kişi şu айылда өзүнүн демилгеси менен ошол кол өнөрчүлүктө Кыргыздын каада салтын улантуу менен жайылтуу менен ошко чейин көргөзмөлөргө барып катышып келип, андан сырткары өзүбүздүн маданий иш-чараларыбызга активдүү катышкан эжебиз. Апаров Жолдорбек, Ойтал айыл өкмөтүнүн жайыт комитетинин төрагасы. Жайыт комитет төрагасын билесиздер, бул ишине кечигип болсо да көп Ойтал көңүлдүк аймактарында дарыяларда арыстын жардам менен бүтүрүп чоң иштерди жасаган жигит. Есенали уулу Разак, Ойтал айылынын тургуну жеке ишкер. Есенали уулу Разакты билесиздер, бизде атайын жаштардын окуу борборун ачып, окутуп, ошо балдарды чет өлкөгө жөнөткөнгө жакындан жардам берип атты. Бул да татыктуу жигит, туурабы? Бул ошко тең Момбеков Рустомбек, Ойтал айылынын тургуну жеке ишкер. Айылбашчы кен. Момбеков Рустомбек көңдүктүн атуулу, бирок Бишкекте жашайт, ишкерлик кылып, көңдүктө жолдоңдоого чоң жардам берди бул жигит. Катып барса, кайбызда рахматтар. Сатыбалдиева Саламат, айылдык кеңешинин депутаты, жеке ишкер. Депутаттардын ичинен да көңдүктүн депутаттарынан айырмалабыз. Жакшы уюштуруучулук иши менен көңдүктө жогорку айылда суу тартканга жакындан жардам берди. Козубаев Нурбек, Көңдүк айылынын тургуну жеке ишкер. Айылбашчы кел бурада. Бул да Козубаев Нурбек,
Rossiyada yaşayıp, biroq işkerlik kılıp, özünün ata yurtuna, aylığına yardım verip, Beçitke 400 minglik iş jasattı. Osmonov Malik, Göngüraylı turgunu jeke işker. Bu aksakal, şu bizim Aksakallar Kengesi'nin töragası. Ondan sırtlar şu aktifti aksakallarımızın biri daim arkanda Cana ürkünüp kalıva gelseniz Oytal Orta Mektebi'nin algasının bu yıl uşul testirlerden JRT'nin jiyintirmenin jakşı iyiliklerini yarattı. Bizden Oytal Orta Mektebi'nin okulu öğrenmesi. Tutaş o ayı da, bunun da uşul emgedi şu testirlerine dair de o işlerinde jakşı ürgün işler için. Hurmat tutulanlar aylık kengeştindagi gramatası var ele, şunu tapıştırmaya kalsa tekirler. Oytal ayıl aymağının 2022 yıldagi sosyaldık ekonomikalık jaktan ölümüşüne koşkon salımlar üçün Ayl hökümetinin atıldan Oytal aylık kengeşinin ardak gramatası menen söylöjünde Oytal aylık kengeşi buyruk kılar. Oytal aylık aymağının 2022 yıldagi sosyaldık ekonomikalık jaktan ölümüşüne koşkon salımlar üçün Ayl hökümetinin tömöndögi atılları Oytal aylık kengeşinin ardak gramatası menen sıylansın. Taşiyev Sagınbek, Oytal aylık turgunu jeke işker. Şimdi restler. Köp yıldan beri şu ayılları tertipti, saklığı, yayladan geldiğinde, Ambesova Kaliçakan, Ömdük aylık turgunu jeke işker. Bugünkü gün tertibindeki bir ile mesele var. 2022 yılın jiyintirmenen Oytal ayl hökümetinin sosyallık ekonomikалық жактан үлгүсүнүн жыйынтыктарына bağlı жана 2023 yılga karata milletteri жөнүндө. Анда mesela bugünkü zasidaniyanın reglamentini bekitip alsak, sizlerge sunuş kılıp gün tertibindeki mesele boyunca malumat berүүчүгө 20 minuta, mesele boyunca bildirүү жасоочуга 10 minuta, Suralatılgan spravka berүүчүлөргө 3-5 minutaga çeyin vakt versek, zasidaniyanın işin 2 saatin içinde bitiriyorga sizden sorayız. Hurmatlı bugünkü günün açıkçıları, Oytal ayl hökümetinde jalpılanan жергиликтүү бюджеттин киреше бөлүгү 2022 yılın içinde salıktardı koşup eseptegende özgörtүүлөр menен 13 milyon 521 bin son bolsa, başkaça aytkanda yıl içinde bu 121%'ke atkarıldı. Toluktoçu grant 4 milyon 915 bin son, ötkör berүүчү karajat 3 milyon 995 bin, ondan 5 bin son, alemi jергilиктүү bürcet jalpı delegen oylan koşkonda 4 milyon 610 bin son bütüzdü. Ayl hökümetinin 2022 yılın jıyintirmenen salık toplоо boyunca malumat bersem, agorot salığımız 32.900 so'mga, ayıl çarvasında jaraksız yerlerden alınıcı salık 3.000 so'mga, transport salık 188 so'mga, taşlandılarını tazalao için özara salık 33.000 so'mga, patent salığı 38.100 so'mga, icaraga verilgen yerlerden alınıcı salık 88.000 so'mga, jayıttan alınıcı salık 93.200 so'mga, kireçe salığı 3.202.888 so'mga, kalktı konuşlarından alınıcı salık 96.000 so'mga atkarıldı. Belgilengen salıklarının plan tapşırmaları atkarılıp жатkanын belirlersek bolat. Birok, жылдарда эле biz aytkan ayrım bir salıklar çoğulbay gelet. Alarda aytsak bayağı patent salığı, bu monitoringde jasalbay geledi alsa, başka kızmat görsetүүлөрдөн, avtomaşinalardan düşkön salıklar
Жылдағыдай çoğaltılmaya aradık. Yeni bizden aile hükümetine 2020 yılda жалпы тартылған инвестициялар бойынша сіздерге маалымат берсем, 2022 жылда айыл өкмөтүндө төмөндөгөн инвестициялар тартылды. Ойтал айылындагы Куланчы Орунбеков атындагы орто мектептин капиталдык ремонттон өткөрүү үчүн түрткү берүүчү гранттын эсебинен акча каражаты жумшалды. Долбоордун жалпы наркы 3.299.802 сомго тендер жарыяланып, аксан жоопкерчилиги чектелген коому 2.664.543 сомго уткан жана мунун ичинен 495.500 сом Ойтал айыл өкмөтүнүн жеке өздүк каражатынан которулуп берилди. Каракулжа өнүктүрүү фондунун каржылоосунун негизинде Ойтал айыл өкмөтүнүн Көңдүк айылындагы Көңдүк Нуру бала бакчасынын айрым бөлмөлөрү капиталдык ремонттон өткөрүлдү. Долбоордун жалпы наркы 561.497 сомду түзүп, анын ичинен өздүк салым айыл өкмөт тарабынан 120.000 сом бөлүнүп берилди. Аталган долбоор тендер жарыяланып, жеке ишкер Райымбердиева кыялбы 473.334 сомго утуп иш толугу менен өткөрүлдү. Жогорудагы фонддун эсебинен Ойтал айылындагы Кичи Ойтал участкасына булака капташ орнотуу долбоору толугу менен өткөрүлдү. Долбоордун жалпы наркы 217.350 сомду түзүп, анын ичинен 36.000 сом өздүк салым үчүн жергиликтүү бюджеттин эсебинен каржыланды. Аталган долбоорго тендер жарыяланып, строй дизайн жоопкерчилиги чектелген коому 166.455 сомго утуп иш толугу менен өткөрүлдү. Көңдүк айылында калкты таза суу менен камсыздоо максатында 180.000 сом суу түтүгө кошумча алынып келинип, кошумча орнотулду. Анын ичинен 150.000 сом элдин эсебинен чогултулуп, жергиликтүү бюджеттин эсебинен биз 30.000 сом бөлүп бердик. Айыл өкмөтүнүн Көңдүк айылында Нурмаматулуу Сабыркул атында мектептин имараты өткөрүлдү. Ал араптардын жардамы менен бул 53 миллион сом наркы. Андан сырткары Ойтал айылынын тургуну Тагайбаев Төрөбайдын балдары демөөрчүлүгүнүн астында Казып дарыясына 110.000 сомго мал өтүүчү көпүрө салынып пайдаланууга берилди. Көңдүк айылында жеке ишкер Рүстөм Момбековдун демөөрчүлүгү менен Көңдүк айылындагы Ортон Кайыл участкасындагы жолго 50.000 сомго шабыт төшөлүп, турба орнотулду. Жеке ишкер Козубаев Нурбектин каржылоосунда Козубаев Шамшидин атындагы мечитке 400.000 сомдук жумуштар аткарылып, баараткана курулуп, жана башка иштер аткарылды. Ошондой эле аркалык Искендердин балдарынын жардамы менен Аманбай ата мечитине 100.000 сомдук жардамдар берилди. Ойтал айылынын 9 булак жана жол участкасындагы айыл ичиндеги 200 метр жолго жамааттардын демөөрчүлүгү астында 200.000 сомдук шал төгүлдү. Жалпысынан алганда мамлекет тарабынан инвестициялардын жалпы суммасы 3.474.330 сомду түзүп, ал эми демөөрчүлөрдүн жамааттардын салымы 1.010.000 сомду түздү. Эми 2023 жылга биздин кыскача сиздерге жасай турган иштерибиз боюнча айтып өтсөк, мына бүгүнкү күнгө 2 проектти теңдештирүү Кыргыз Республикасынын теңдештирүүчү грантына өткөрдүк. Бул Ойтал айылынын мына Кызыл Болот участкасында Беккер чуңкурун, ветеринардык Беккер чуңкурун. Мунун жалпы баасы 1.351.582 сомго бааланды. Мунун ичине өздүк салым 205.000 сом. Экинчи Көңдүк айылында быйыл көчөлөрү жарыктандырылат. Бул дагы ушул мамлекет тарабынан проекти болуп өттү. Бул Туура суу жана Кулун ата көчөлөрүн жарыктандырабыз. Мунун жалпы наркы 1.310.554 сом түзүп, анын ичинен өздүк салым биз айыл өкмөтү 196.600 сом кошуп беребиз.
Endi koşumça Göktürk Orta Mektebi Cami Merat'ını bilesizler. Araplar kurup ketken bunun imaratları tolup bütüp, remontu bütüp, cılıtı sisteması, başka nerseleri yok. Uşuğa yok degende bıyıl şu cılıtı sistemasını bütüreli dep atayıp proyekti gördük. Anın jalpı summası 4 milyon 478 bin son bütüzdü. Bunun içine bizden özlük salın 448 bin son bütüzdü. Bular ötken proyektler. Buyursa bular bu yıl iş geçiririz. Alemi bundan başka koşumça jasay turgan işlerimiz biz buna yakında Bişkek'e varıp teşeli bizden jogorda adamlarımızga jolup bizim hakimimiz Damir Sadırbekov menен oşo varıp neler gördük, süйлöşüp geldik. Bu yıl şu Oytal ayında buna say uçaskasını transformasiya kılганга, айдын başına сайдын başına damba kurганга süйлöşüp atабыз. Buyursa eğer şu iş kaçıp kalsa, bu da kalasa. Ana sayımızda ayıldagı şu огородко muhtaç, үйгө muhtaç adamlarımız kamsız bolup kalат. Bundan sırtkara koşumça içki çarvalık jolдорун болот. Ушул 2023-жылда yanılanlar maydalap aytıp oturmayın. Көп süйлөp koymayın. Bugün murazatlarga çok rahmat. Inde suroo var. Ko'ngil ayındağı janagı 68 adamды atmaysızbı? Üç yerge janagı mizamsız uylar düşkönde. Eni sayıdan beri bayağı mizam bunun konemede öz bilemlik menen salып algan da adamlar. Oşol uylar ne olar? 10 yıl 15 yıl burun salıngan uylar var. Al emin geçen prezidentin jarlığında 19-жылдан beri salıngan uylardan bardığın buz kuladı orada. Al emin tigilerdiki mizamlılığın hemçez karab anan oşonun negizinde iş kılış gerek bir olmasa bu kadar toluqqandı neme berebilir. Men aytdım bu hazır 291-ci yer münapısı jönündө tokton var. Ministrler kabinetine. Jarlık var. Oşol boyunca biz iş kılıp 68'in adamdın arızını alıp teşeli bekemelerden bir korkumda alıp hazır 26'sı münapıs verildi. Yemi kayra dağı bu işti cüngüzöbüz ulantıp ayağına şeyin çıkaran hareket kılarız. Саламатсыздар бу урматтуу Oytal айыл аймагынын тургундары. Өзүңүздөр билесизби, жыл сайын жылдын башында өткөн жылдын жыйынтыгы боюнча отчетун берип айыл өкмөттөр. Анан администрациянын атынан да сиздер менен келип ошо 23-кө кандай көйгөй маселелер болсо мен менен чогуу мына райондун жетекчилери келди ар бир тармактан. Кандай маселе, кандай сурооңор болсо ошол жерден барып жалпы жооп берели. Эми суроолор болсо бир-бирден чыгып айта бериңиздер. Жерде кандай тармагы, жол тармагы бар, электр тармагы бар, кредит десеңер банктын өкүлдөрү келген. Ошондой эле саламаттык сактоо, билим берүү боюнча айыл чарба департамент жетекчиси ошо кандай суроолоруңуздар болсо бере берсеңиздер болот. Elektrik yüzde var kavuşu. Elektrik şeyler verirsin anda kadınlarımız var gösterdi. Yeter çeçile tırmandı. Geçen de çarçaçında bina aldık, sveti çok, paydaşı çok kaldı. Restim жетекчиси өзүнүн дакына жол бердиңизчи. Assalamu alaikum урматтуу бек туугандар, кандай жакшы адастарбы, кычкырып кыйнамай. Bu elektrikten берги азыр полный бардык штаттар чечилген мурунтан эле. Азыр мен мисалы үчүн кошуп бере албайм дегенчи. Менин колумдан да келбейт ал нерсе. Кудай буйрса азыр мына немени карап атабыз, мына подстанцияга дагы бир немени единица, дагы бир штатта. Мен немеге жазганмын Песке. Буйрса ошонун ответ келет, ал Песке барат, Пестен ары Бишкекке барган, Бишкектен чечилип келе турган нерсе. Ошол андан кийин эгерде жанагы бала бу жердеги макул болуп bir штатты экиге бөлө турган болсо, анда бияктан да бүтүргөнгө аракет кылабыз. Бул жерде иштеп аткан бала бар го. Сапаш беле? Сапаш. Ошол. Мен
Atayın Turpan'ın hep koyayım. Yolcu ayından geldiğinde familiye Müslüman düşmedik. Kötkönde dağı Soğudukta akım katışkan Çoğurus'ta da soru verdim bana. Biz gömünen Sivek, Oytal'dan Pakistan satanana Oytal sarılağı menen ötüp kalganda Diyarbakır Sapkoz gezinde tavanlar aralıktı. O aran adı o ustorbolor haber neyi oturup da parkın kesi çok ustorbolor var. Buna geçenki cihanda da 1-3 gün ötüp kıynadı. Koşanusuz mınavul Yemen'den ötkört persenizden gün boyu menen ananlardan belden akırım. Yılda ittiler şu mesele. O yılda ittiler. Ben de özüm şeyde çoğu barcan bilen al boşalım. Kuruluşlardan da başından kurulgan da vurun. Hazır hem atanın yerler yine siyazın yine siketken lazım baru yok böyle. Yok olmadı. Yok. Anıca öz Daha talep etken. talep etkenmiş. Yemi hazır hanı resmin kolundan gelmedi. Yenen pisma çalışı gerek. Yen atma, yen peske jasam nam pes daha loşonda. Bişkek'e de zaten Bişkek'ten çeçilip geliş gerek. Hazırtı büyüklü planlar çok oldu mesela. Ama planlar gelgeninden keyin ana oşapa materiallar bölünüp, ve materiallardan ana işte duruyor. Bunu birinciden Oğuz'a aytıp diyoruz da Oğuz'a aytmay dakmet. Dakmet. Ana tazınızda. Hazır bu maddeyi gözünüzde bilirsiniz. Biz sizge katmayan gayrılalı. Olma. Benim özümüzün bala gelsin, cardan versen yakınlar olur. Kandaycı olur. Hareket kulağı sağlasın. 19 kilometrede hazırda turuşu. Bizge Golduko var başında. Bargandan keyin gelediler, komissiya keledi. Hayatlar aydan tozuşturgan. Orosuna öyle esasman. Koy qaytar, to'g'ri so'z yurgan. Avval Reis boyunca var mı da sorun? Nerede urmak doğanlar, restin jetekçisi aytkanday, muzika aytılır eкен. Ошону bir кат түрүндө жазса, айыл өкмөткө берсеңер, айыл өкмөт реске өзү тапшырып кот алып, рестин аркы министерствого чейин каттарды жөнөтүп ошо менен иш алып барайлык да. анан бир нерсе айтып кое турган нерсе бар эле. Биздин ушу айыл өкмөт боюнча 5-6 адам бар экен, 10го жакын. Карыздар бар. Алар баары аксакалдар өтүп кеткен аркы дүйнөгө. Ошолордун балдары баарыбыз эркек болгондон кийин баары көмүлүп атканда айтабыз да карызды мойнуңузга алабыз деп. Ошону төлөп койсоңуздар, өзүңүздөр билесиздер. Кимдер экенин айтпай эле коеюн. Дагы кимде кандай суроолор бар, тармактар бар? Paketlerin cılda öyle yönetişiyor. Ne sebep olacak mı düşünmüyorum. Matrene gelip? Evet. Yapsınsa gitsinler var mı? Söylemen açmayın. Bunu kança yıl yönettik. Biraz sizin özünüz kadar düşündüğünüz geride yatar. Bişkek'e bari öyle Envıdı'dan Cenab-ı Anarvay'dan sotluluğu üzerinden hemen kaçıp gelip atar. Al sotluluğunu ister. Anne var biz Envıdı yönetenen biz ötken almayız da. Ama özümüzden çırka boşalt sotluluğun takır çok kılıç gerek. Ansız olmayın. Yıl sayın alıp veriyor adam. Yıl sayın alıp veriyor. Biz bırakkanı kanca yıldan beri alıp veriyor. Anlayamadık biz yönetip size Bişkek'ten gelgen Envıdı'nın ştampı menen görmezip atarız buna. Sotluluğu var eken de gelip atar. Ayrıca şunlardan darcaklar Türk'e Çok öyle ne diyip de mayın içinde kişiyle ilgili. yok biz bilmeden ona kompüterden çıkıp almadık da. Bazıdan çıkıp Bazıdan çıkıp almadık, bazıdan. Abi benim bana ne diye bunu ödüyorlar. Başka Yok, oldu gelip. Tuğra, bileriz, hani bileriz. Bir ara bazıdan çıkıp almadıkken de evde bana Adam benden. bazen aktarıp geliyor zaten. Bazıdan aktalıp gelmeyenlerin biz yürekten dakbetin artmıyla gayret geçip basık familyası benim geri atıp var ya. Yok ayradan yok geliyor baydı ona niye geliyor? Onlar ondan da. Joseph çıkıyor. Ben de kimin? Hiç bile Bundan buraya kusur hadis. Büyüne şeyim var düşündürmeli yana. Tuğra mı? Ya düşünüyorlar yok.
Oşoğa da işte yemek iş gerek de ben özüm aklımda özüm varayım yok böyle. Bulup hatta şu X'ten ben evet zor Bayağı sucuğu dengesini vereceğim bundan da. Söz soğutma maçına diretköş gerek. Az pun konuş dep daha koyduğunda işti kıskartıp koydu. Oşunda bayağı bir iş bolgan, oşunda kıskartıp koygan, böyle privilegiyon bolup kalganda. Sonra Bunda bayağı. Ayaktan geliyor. Bir tribün oynayan cartından çek. Sucuğu ile çek, privilegiyon. Oşunda içkiye batıp yerini tutar tutuş gerizler. Siz yemek alın ki sizin altı yönetik görüyor. Ben ağzım canlı olmam mı? siz bunday kılıp dedik. Начальник районунун алдына эле жазып туруп эле мына Шерал Төйүчтөн берип жүрүңүз. Бул киши районго каттап турат. Начальник ровдого тыштап коет. Ошо боюнча силер да жардам бергилечи. Ben özüm dile bakım gelip kaldı. Ben hem 65'e çıkmadım kaç yaşadım. Hem bilet Allah'ım. Сиздер кыйналбасын, бутуңуз ооруп тур да биз бүтүрөлүк деп атабыз да. Şu kütürmeden ben özüm bakım getirdim. Ошо арызды айтып атпайбы, маалыматтарды берип жүрүңүз, биз ровду менен аны кандай жол менен чечкенде сүйлөшөйлүк. Эми сизди убара кылып карабызга чейин келтирбейт. Daha kaysı tarmakta sıramızlar var. Şu kesim oyun yetekçiler var. Биздин сурообуз ушул Алай районуна каттаган жолубуз күнчүлүк кичине жылын талап калды. Эртең тешилген жолдо дагы былтыркыдай болуп, аңгел кумалап бирөөлөр бир оңдош менен ошо. Жолдо каерге башыйт ошол боюнча күчтүк көрсөтөбүз. Demek bu açık aytпана келген сайын эле жалпы Алайкунун көйгөйү. Мына өткөндө 2 күн министрлер кабинетинде ошондой эле аппарат президентке чогуу мына Шерал Төйүч менен жүрдүк. Айрден кирип мына Кудай буйруса ошо Алайкул жолуна 7 километр 200 метр асфальт чүп. Ошондой эле сүйлөшүү болуп, азыр жол тейлөө ишканасына бир жаңы автопогрузчик алып беребиз да. Ал автопогрузчик ушул Алайкул жолуна койгонго. Эми өзүңүздөр билесиңер, бизде болгон техниканын баары канча жылдан бери иштеп атат. İçine иштеп эле бузулат, ичине иштеп эле дөңгөлөк жарылат. Эми ошону акырын жаңыртып, ушу жолго да бир топ көңүл бурабыз да. Эми азыр мына Кызыл Жардан бери Ойталга келгенче 82 көчкө эсептелген. Мына жол ошончо түшүптүр да. Жол жаба турган көчкө. Мына былтыр өткөндө катуу кар жааганда ушу Дептин балдары күнү түнү 5 күн иштеп ошо жалды ачышты. Эми ачык айтканда техника да эскирди. Ошону акырын алмаштырбасак бул деле иш болбойт экен. Бульдозер да эскирди, автопогрузчик да ошонуна чогуу барып сүйлөшүп, ошо бир автопогрузчик ошо Алайкул жолуна деп бөлүп бермей болду. Эми күн жылып жол берилгенден кийин мына 2 грейдеристен даяр турабы Бакбезович? Буюрса Алайкулдун жолун жакшылап карап аракетибизди кылабыз да. Соляркабыз деле бар. Bayağı pavada da tutulmazsa camur geldi başka orada camur geldi yol oyladı gene. Bir seneden buna Karataş'tan narı Talsuğa sen asfalt kıldı bir Salmaniye klaşı oladı cana beyt geçe nemeler bari. Daha 8-8'ine mi casayız da koldan gelgende. 8-8'de öyle şalı töktüğü kulesi kireyiz. Sağ tokturan yap, güzelbette de bana kızı şalı töktüğü. Açıkçıda gelecek var aslında. Ben argümler gel jolup ketişini görsem. Joldan dili katma adamız kalmış. Topsan ne aynen yine. Jol dedim şöyle gel. Ulan Sarmey'den nacağı sadrı kütlesi. Korkurot menen çocuklar kontrolü. Ayaktalar akçalı jakşınalar düşüyor. Bunlar biz adam becek çakını akça vermeye çalışıyoruz değil mi? Berler sağına girelim gel albaylar. Ben çarşılayacağım. Sarmey'e şey. Bunu gel. Bir de saçlarından çıkınca olabilir bir. Ana ne dediler? Tereksere bile var. Yeri taş derim çünkü. Ana işteken bir ömür olsa gelinler vardılar. Yurttan sonra çocuklar. Eski şöyle getik almayın. Adam böyle hareket hiç gerek. Hiç değil mi hiç gerek? Ya ben belediye adam gibim var. Belediye nerede olsun? Hayır da olsun. Bir mi içkin? Getkine kadar çıkart. Ya gibim mi vereyim?
Bilet isteyip duran kadar sonra. Oradan koşup gitsin çıkart başka. Açar çomdur gelip değildir. Başka. Yine başka sıra var. Başka mekanın yedekçilerine. Bak çok güzel yerler. Çok rahat. Kredi boyunca. Bir dişik bir. Salmastan Cemal, ben Karakolcalık rayonluk Hakim Yüzge, Demir Sazır Bekirçi'ye şimdi kayıp oldu. Alay size rayonluk Calpere mekeme başçılarının tercihinin işin kol alıp versenizler. Sebebi buna alıskı aymaklardan bargan altında dokumentasyon işlerdi. Bir günde bütüre turgan, 2 saatlik bütüre turgan жұмышын бүтіре албай ал жерде 2 күнгө чейин жүрүп калган учурлар болуп атат. Мисал үчүн банкоматтын айта турган болсок, бизде азыр бүт эле карта өтүп атпайбызбы? Пенсионерлер барып калат картасы менен. Анан муандир барып калат экен. Суббота күнү банкоматтан чукул барып ала калайын десең, банкоматта карада жок. Ушуну колго алып коюңуздар. Резко банкта. Мен 1-августтан жетекчи болуп келдим эски Ачайын келгенге чейин силерде ошого чейин көйгөй болушу мүмкүн, банкоматка акча төлөнүп калды деген. Бирок мына ушул күндө кечээ жаңы жылдын 1-нен 10-на чейин да районда бир да банкомат иштеп Эрске банктын банкоматы иштеп турду. Күнү-түн акчаны салганга аракет кылып атабыз. Бай эски боюнча эле айтканыңарга мен да силерди түшүнөм, силер да мени түшүнүп көрдүңөр. Мен 1-августтан бери жатып келсек чынында көйгөй бар экен эске. Силер айткандай туура эле айтасыздар. Бир банкомат экен, алдагы 12-жылы коюлган экен, ушул күнгө чейин эскиген. Ал бузулуп калат, техникадан чыгып калат, өзүңөр көрдүңүздөр, жолдо жүрсөңөр машинанын баллонун жарып калса канча кетет. Бunda ошондой нерсе экен, анын ичинде бүт пластмасс нерселер экен. Бар тынбай акча алганда ысып кетет экен дагы, ошого эрип кетет экен. Ал нерсе биздин район эмес, областтан табыш кыйынга туруп калат. Ошол күндөрү болуп калышы мүмкүн, 1 күн, 2 күн. Атта ошону көйгөйдү чечели деп, мына февралдын 1-нен баштап 2-чи банкага жаңы банкомат койду. Айтунукту барган десте. Ошо Айтунукту жаңыздай түштө ошо барсаңар эски банктын жаңы банкоматы иштеп атат. Мүмкүн. Ушу элдин көйгөйүн чечели ушул аракет кылады. Анан мына бир жолу эле банкоматтарга жайып кеткен. Сиздер ал жакка барбай эле мына жерде почтальонуңуздар бар, барыңыздар да. Почтальондон акчаны алып алсаңыздар болот. Акчаны почтальонго берип атабыз. Чөнтөндө күнү-түнү барсаңар, посттерин алба. Ошо персоналга ошока салгандай эле салып эле код тесиңер, почтальон милдеттүү түрдө акчасын берет. Алып атышат мен. Караколжо баргандасын айтып атышат. Жок, баргандасын айтып берем, мен бияндагы айтып коеюн деп атам. Бул жакта эми почтальондун контролдо банкверттин милдетти имендешелерге сизде турат. Себебинде эртең көйгөйүн сиз чечишиңиз керек. Райондо Дабы Садырбеков жооп берген болсом, 2 айга сиз жооп берет милдетсиз. Бул жерде кайсы эме отурасынын кызматкерлер иштебей атат. Эмне полный сизге башы карап жаштап чыксаңыз. Сиз ошолорду көрсөтөм деген милдеттисиз ошо. Siz gelgenden beri Allah kıldırıp koydunuz ya sıkılan. İdentifikasyonu айтып идентификацияны биздин мал докторлор каттайт малды. Идентификациядан жылкы менен гана карагандар өткөн да 20 малдар өткөн. Анан ой азырынча өтө элек. Анан кошумча идентификациядан башка кошумча киргизе алышпайт да. Анан справканы санарио аймактан берет. Анан ветврачтан суроош керек. Аны ветврачты чыгып, сиздин ишиңиз, сиз бейлеп буга суроо берет. Эгер мындай болот, түндүктөн справка киргенде чыкканда справка да чыгат. Малды булардыкы эметлер коюп койгондору идентификация деп чыгат. Астында силер пунктусунда дайыр пунктуна прочи деген жер. Ошол прочиге койду кириш керек. Себеби чарбакта изде турат да. Чарбактан баланча катарында баланча номер менен буларды койлорун каттап атасыздар. Ошол нерсени сарапка түшүрүүгө аракет кылышыңыз керек. Сиздин милдетиңиз. Айлык ошого милдеттүү түрдө жооп берет ошо. Булар мында кой менен жылкысы менен алып калып атабыз дагы. Койдукпу жок, койдукпу справканы сиз берсеңиз, мага өтпөй калат. Мындай түшүнүп болуп калганда буга чейин чечиңиз да. Шуга мындай түшүнүп болуп калганда буга чейин биздер эмес баардык жерде эле ушундай. Эгер идентификациядан өткөзсө базага кирбейт, базага кирбесе санариптен чыкпайт бул. Ал туура эле. Уй менен чык. Койду. Сураш керек экен. Прочиген коюш керек да, прочиден чыга турган кылышыңар керек. Себеби азыр мен койгон маселени коюп, материалдар бар. Şu sizlerge bir жерден киргизип бергендер барбы? Ошондой справкалар барбы? Койду киргизип, мисалы жандыкты. Койду запрос кылып алдырып атат ошо. Запрос кылып анда сурайбыз. Сиз ушу элдин көйгөй катары мен айтканмын. Айтып булар эми түшүнбөйт, айтпай атат, мен айтып атам. Сиз элдин артынан айтып атат.
Aman daha bir seni ayıp koyun degen şöyle oturabilir. Sizlerden bunday özünüzlerle payda gele turgan narsa. Kredit alış oңой, бирок төлөп келгенде аябай кыйын да. 5 сом табышам кыйын болуп калат. Ошол үчүн кредит алганда 1 күнгө, 2 күн, 5 шашпасаңыздар. Районда канча банк болсо, мүмкүн болсо баарын кыдырып чыксаңыздар, бир жарым саат убактыңыздар кетет. Анан барганда сиздердин биринчи катаңыздар эмне кетет? Кирип туруп банктын процентин канча деп сурайсыздар. Ушул жерден ката кетет да. Ал ар банк ар кандай процент айтып кое берет. 15 дейт, 14 дейт, 13 дейт, 22 дейт, 28 дейт. Ага, мен айтарым мына туугандарыңызга дагы жакшы тумаштарыңызга да айтып коюңуздар. Киргенде эле сәсін сізге 300 000 ақша керек болып тұрған болса, мана 300 000-дің ақшаны 3 жылға графикмен шығарып бер деп графикмен шығарып алыңыздар. Анда сыртқа ұшы бір условияны бүт банкқа айтып шығыңыздар. Ана 300 000 ақша керек, 3 жылға графикмен шығарып берсеңіз, бүт банк шығарып береді. Анан үйге отырып, мындай салыштырып көрсеңіздер, осы жерде ким 18%-ға, ким 22 деген, ким 15 деген суммасынан көріп аласыздар. Қанша қосып бересіздер. Себебінде бір банк үстіңгі процент айтады, бір банк астыңғы процент. Бірақ, ошонымен мына мамлекетте ушундай аракет кылып атат азыр. Мамлекет банк болушунча элге төмөн ылдый процентмен камсыз деген аракетте. Бүгүнкү күндө бизде 5% кредит турат бар. 5% кредиттер. 4,5% кредит бар мына. Котуган тайсар бар, көп болуш керек. Чейин ушул аталы үрөңгө дагы 4,5% бар. 8% кредиттер бар. Ал деген десе, жақын жашаған аз қамсыз болғанда үй сатып алам десе, мынан үй құрам десе. Бұны да архитектормен барып тастап, айлық мөлшерде тастап берсе, ушул нерсени алсаңыздар. Бұлар жеңилдетилген кредиттер. Бүгүнкү күндө ушулар бар. Андан сырткары любой тармакка, любой багытта эскада, любой просто ачык айтып коюш керек. Мына багытка, мына багыт. Ошого кабылдаган бизде мүмкүнчүлүк бар. Бағытыға мені сізге айтайын айтып. Айлап көтіңіз айтпаса, сіздер сұраған міндеттісіңіздер. Нечін önde мен ушул нерсені район акимчилигинде ошондо айтпадым. Айлап көтө элиңиздерге барып айтып коюңуздар, ушундай нерсе бар. Бағытыға, өз айтайын ыйдасын айттыңыз. Ушундай арзан процентте чоңдарды алабы же карапайым адамдарды алабы деген суроо келгенде сизгечи. Бүгүнкү күндө барсам, менин тизмемде бир чоңдап алган киши жок. Бизге анда Бұл деп нәрсені, айтып мына, аз қамсыз болған жақ. Мысал үшін, мұнда өкпеттің өтті айтып қой, кірістіғанса бұны өтпейді рейстікті. Мына, чоңда да. Қандай адамдар өтті Аз қамсыз алтын, любой кіші алалар, просто ошо талмағын айтып, тап айтып барыш керек. Пенсионерге бербейсіңер? Пенсионерге 70 жашқа шыққанға чейінге береміз. Бұндайда 7-6%-ке біздің шартымыз тура келмей қалып жатады да. Шерде бар да. Бақыт табырмасын. Жана үйді таза қалып жатасың. Ошонда үйді өте арзан бағалап қойып жатсың. Тазыр стройматериал қанша биіктеп көріп жатасың. Бұл жерде айтып жатасың. Бұл жерде алғанда бұл нәрсені біз қоя қоймайыз оценканы. Бізде таблица бар. Ошоға мемлекет қойып қойған. Мына өренде мынанша коэффициент, мына өренде мынанша біз одан шыға алмайбыз. Bizde asyenşik деген nerseler var, uşlar asyenka kılar. Adam çıkıp kete koymadı, açık öyle. Oytalıktın başkaça bağlasa, göңdüktün başkaça böyle, terektün başkaça bayılır. Azırkı, bunlar kımbatırka, baylanıştın, koysa bolgoy degen bayılır. Onu bizden dengelde jetmek, bunu memleketin demesi asyenkası var, oşun ben çeçemeyiz. Yerin ne yedim? Oşoğa jarasa uruk. Ança yerim olsa, buna yerim, bunança gektir yerim var. Bunança uruk alam. Uruktu, biz bunanda ürük var, bunanca sondan değil. Oşonu 3 yılga 4,5%'den bankta töle alıveresine, uruktu bereyim sizlerge. Adam ki, oşonu ayda kanka mınça akça getir, talarkasına mınça yenge hakkına suyu tartıp gelgenge dediler. Oşoların bari netek de alıp, proyekti çaldı alıp barsanar. Oşonun negizinde hangi sunuş veriyorlar. 4,5%'den bunanca sonu anıklar. Oşon bile bunlar beri. Alın 3 yılda çeyin, alıp işletmeler bolar. Oşon. Anda topuklar kırayda düştü var, topuk örmekti. Malda 4,5%'den malda diyen yok. Dolca diykancılık var.
Kiyet işte. Alay kurotlarga moçar atıyor. Arkamızda aylanma olmayı tabi. Çöp talıp git odadan. Arkamızda. Yani cevap bir yer çoğulup öğünde aydatmalar bola mı? Erken götürler bola. Durav, öğünde ama 50 hektar kazakın yer var. 4 ağımızda yeterlikler var. Boşal yerde bağırlarga Osmanlı atar bölü al. Bölüp vereli aydatla bağırın tevhid aydatla tevhid bir iki kişini başçı boyu alıp durup boşal bir iki kişiye gayret uğrunda tölep demelikler bolu. Boşal çoğulup durup boşal böyle ilişkiler var. Alay şartın mınağı Demirek, Sardarbek bilet var, yetekçilerimiz özümüzün bulundar var çok. Bizden alay şartın hata aldığın, geografisi cağaçsın, уже barımızda bilip bitmişler de. Ayrıca mınağı 3 aylık hükümetinde bizden sana paspor, iki kez sana Türkler'de alı boyunca rayonga var, ekimden çatçılı. Şunu aytıp koyun elin atынан. Mınağı hakim dil dişli yenge tuğanlar. 3-4 aylık hükümetke öz tanışlar menen Bişkek'ten alıp gelip büt janağı aparatların barın koyup berdi. Şunu jalpı Oytal ayının, Doğumda ayının elinin atынан özümün jek atından rası. Şunu aytıp koyun. Şeren işte orada bakar, жақсы. Bata sırap kaldı mı? Batamı söylüyorum. Size de rahmet. Yani sen böyle çataya gelip geldin. Köyün yakından görüp oradan geçti çeşken hareket kıldanla sizlere işinizle ilgili adam bana geldiğim mekemenin yetekçileri bağırındıra sizlere kadar çok rahmet. Жолду айтып бериптир мына жердечи. Кирени салып. Баары айтсам деле баары саларка жетишпей экен ошко бөлгөндөн беричи. Ушу Девуну мурунку илгеркидей эле Бишкекке кошуп койсо, тынбай саларка келип турат эле, анан кийин барып эле. Сунуш экен бул. Ош Бишкек жолуна кошуп койсо жакшы болот эле. Карабулжага келип иштегендерден сиздер менен 1,5 жыл болду. Эми ар бир маселеңерди 5 күндөй билем, ошон үчүн Бишкекке деле барам. Бир топ эшиктерди сагалайм. Такылдатам, кирем. Дем жол маселеси канча жылдан бери келатат. Эми ошону акырын баскан жолду арбытат деп быйылда 7 километр 200 метр ушу Алайкут жолуна. Чалма менен Лайталанын ортосу 2 километр жок асфальт, ошол жерге салынат. Чалмадан көпүрөгө чейин салынат. 3 километр Караташ айылдын ичине салынат. Эми чын айтканда бул 7 километр деле өкмөттөн чыгарыш аябай кыйын нерсе да, ачык айтканда. Эми ушу биздин эл кыйналып атат деп, техника эскирип атат деп мен жана айтып кеттим. Жаңы автопогрузчик беребиз деди ошо Алайкут жолуна. Эми ичине чыдам болуп тургула, туура түшүнгүлө. Мен деле келип көрүп атам жолуңарды. Бияк эми силер жакыныраак болсоңдар, бул Кызыл Жар кече Көк Арттан деле элчи бар айтышты ошо жол маселеси боюнча. Эми шарт ошондой экен. Биз деле аракет кылып атабыз, туура. Мен деле чыкпай, кабинеттен чыкпай, креслону кучактап алып отурсам анда иш жылмак эмес да, ачык айтканда. Рахмат сизге. Анда батыр. Şu rayondan gelgen hakim baş bolgan rayondun mekemeli yetekçileri işinizlerge iyilik. Ardayım şu bada çakardan aman bolgula. Alakın joldan uşunduk gel, elmenen uçraşıp edip durula. Şimdi ders olup duran, jalp bergen, aman ıntımaqçılık.